Thompson and Sano left and over Moano and a right and webium. Indeed, no more per se or more jab friendly being in some at a good tia or morning, sir. Now, according to boy nature, Dr. Sanaya Bofran and banning some no motion inside near Jesus is coming soon. In fact, boy, ne cancer no na meraho. Te bibisa me ho se ahina bechina ameurate. It upon all preachings on this earth. Na me say soma bofra kitikiti we. Ama waka nsem akire. Pejansa me no nyina akosoro. Ebezo ka cha urade se anaji unsama hoodene ani tumi ena mehwehwe. Pasama tra wona se na mabbo me brasa dia me pe ma menya sewo asamba kwa me pesa wo ka che urade no sha urade anadwi ma menya sewo na se metumi aye sewo a ma mentena won chan kwa pem se obeka se mo akwapa no kwafo e pasa wan kasa sha se ne urade kasa ka cha urade se urade ma menya sawo ana anadwi ka cha urade se o ma won san ne hu da bia wata sawo Jesus o se urade ma menya sawo Jesus. Anano aina krepa se akaka krebi nanka wa wodi akaka kra ka che urade se akaka krebi na ma ya se wo ba ini ka che urade se ananki mami ndo ye wutumi to na metumi tina ba bi a wo hwehwani a ubehumi. There was a time, according to Genesis chapter 3, verse number 5 coming downwards. And God asked Adam, where are you? And I didn't see him from Adam. So Adam now he's so this night, if God asks you, where are you? What is your answer? Are you keeping the faith? Are you still running with the faith? Where are you this night? Are you in the gospel or not? God needs the finishers, the beginners. Stay where you are. Position yourself in the gift. Stay where you are. Father, I want to be like you. I want to be like you. Na Yesu aba Antoni mabosha Saoba Obe ini
Una wadi hana na wahini rintu enkwada sanyefo nyina di hini owiase a odi won so hena na wahini no ehye nem yakasa ashida enka odini anadwi wona wabobo ya no se yefunu mu mabako na wodi ya ba be hia mu odini mu onkonkono wona o wasam anadwen obade oni asem amamen kasa sede ni pakasa na amamen kasa sede ni patwan mamenye die firi wo pemu onkonkono be fami musa subontan kasa kira o ma amanum asem nye wojani tumi entimi wura entinim ne nkasa ni mojani echimu na wasam nya ba bitina na eso abama pa ya de aseda ama udini yenim se tumi ba ko pe anam pini wa wura de wasam so anadwi udini nti ya kanu ehya ya nasa ya bre ahohum nyina ase ba fa ko ma nyina domu o kanu the book of Jeremiah woso bama yakoma fofre betumi di asomo no kware mu awrade retwen sa akoma no bama yakoma fofre betumi atawa asamasa ne ema azaya sam na okaya ne mamu ye breso sa ya bate yantiase ye behunu su ye hunu mu ya de ya tena na twa ma yantiase na se ye hunu su a awrade ma ye hunu mu ya da wase sa anadwi wakasa kire ye ewo Yesu Kristo din. Amen. Amen. Bonsam letena se amen. Osuru Nyankopon hyira. Amen. Se wase wada de nyina wo Nyankopon afie. Ma menka se minkyerɛ na mekasa achekakra na emanen hawo. Ense bidi ke kasa na meka bofra bi asem emi se ewiase ade bi di adanse ba so obi ba Kristo mu a ya na ente na di wura fi atemu anya se bi a mote ya na meka na sa even though pastors meka last 3 weeks ye ne evangelist bi shia
na nyamien no kware ni eduru ba bi na afei sofo kra na ehye ye nketwa no nkunan cause ensama na sofo na eka no ene asofo a yehu omu TV so no omu congregation no nipa nyina hu won sel omu ye nipa omu ka heaven straight but omu inner court something behind it na aha na mede kasa me ka asam kakra wa ha enema me ensa ena me gidi se judgment day ebesi na de toso 9 enyehu ya tada ma asesi ye nyire wo gidi ese papa ne betumi apia Bible say ebe te se enyinam so you can't nama on tender. It's just like flash. So obidi camera see so na wa flash on. Inyina so nche obeti ana shim. Na sa na mjidi sa judgment day ne beye. Na niama me ensa ne besi wiase. Anopai around 9:30. Brother bi ka bi kire me. Na me babu akwa nti CDC na omode ba kurumu beton ka no omode ba kurum beton CDC no na me fro ba ko nti du patase no omso omoje ade ho police depot on mem so opposite ti gina ho na omo ebo preaching na ti mo wana brother ba ko bai no ni mi din komo fa na bra ba no so no yo bi a opema pa untumi nyai ti din komo wie ya omo ba ya ye kon brother ni den ni no san tenen no so for man kan say ba kon kire minim so for wu asofo ne de but onko ade ma hye won so sanem so say judgment day say wan kobia me de medical declare mo say e ma asem ha me na wo a utisi di ne ho papa ni preach a wote ho to da kora ajeje ho wan kobia it will be a trouble amopaya ti brother na ka sasa na kire na asem ba ko pe na me kai me se de ofiri wachi ba no ni hu nyehu se de ofiri wanim ko do ofiri a kire ba no no na suro nti na wa da wa fa kire se won sura nko fa animu ti mi de ba bia metini yehu na emo mu a wo kon na metika ma bi ba nyina no nko ana ma dwene ho saa na me busa me ho se so judgment day what will happen die ni besi nipa church members worldly people what declare a standard to the world they say make me a suffer we are number 1 now the hu ni sa nipa nyina be hu ni sa he or she is the first person to enter the kingdom yanko heaven na onte ho nipa obi abu ni sa wo wunya heaven ni bi nko because of the character obi kura ti me bro mani wu ase akọrinsa fo ne kosie no ebaya wu sa onko heaven na ote ho otamen ko manase ebi onipa mo expert ne sa oye nyankopon adwuma we a very good preacher wa twe akra dodo ma nyankopon sa ye sha henta onko ne amano kawa na anadwi masem ye tietia emudi ahe na abaye migina han dia sofo bo mi din no ka asa sofo ba mi ina no minimum ma de kode a meyo obi anu ani mo bi kukuwa mu asam tinan panimfo asen ntoma woi katade so wanim na wode kire kristo sum ni nyehu asada mu kwani asa enyehu o tonyomu botweni menyame nyehu na de wan kasa hyewu mu kukuwa mu no
in a bed declare. Maybe I can't be. Natie. Sir Ogufo. Augu asew. Okoposoa. Sadia Yesu katere Peter sa onkan ko ba bia hodon. Ogufo okoposo ne se ogu asew na ogumam pata. Anya punimu enu oyiyi mpata ni. Obomoden de bakoko so. No oba obetese mugu kokko so. Yani e wonyina hunu ni say fresh. But tell honestly. Sadia na guo bebrebe nya ni nyina na ya fresh. Ti asma me no kan ye. Wo be komo no na apunkyina ni ayanwe no na oka ho. Emia wo mu bi. Ya wanam bi wo okra mpo obetumi aka nipa ma na wunsu otim. That is church. Ndi se owura so dem a anye ye ni egu dem o nyina na Nyankopon ma. Satan de ewom. Nyankopon de ewom. Me ma to pick example. Nyame na bo Adam. Onyin Eve kan ho. First thing that take place. Nipa two. Satan fa ba ko me Nyame fa ba ko. Satan fa wo ba. Nyame be fa be ma. Satan fa wo ba no so say Nyame be ma kan me Nyame be ye nail na onibi. Ti asma me no kan yi. Enti woni. Asan se Nyankopon nibi no anha no. Oba ni be ma hia be wo ba. Ye be friend Cain. Nobody nyan take place wo Cain life. Ye nya Heaven so kan na ho. Nobody nyan take place. Enti nkola ni mienu ni maame ni mienu ye fa maame ne papa Satan. Ana Awurade be fa Cain ani Abel. Na fa di bomu na Awurade ka kire Cain se bone abebutu pan no. Ehwehwe wa kiri kwan. Bomodi na di so. Na wonim. Awurade asem o ka kire Cain antie. Cain tie wo Nyankopon e ma Satan be fa Cain. Satan be nya 3 Nyankopon be nya 1. Nyankopon de akro panim pa wo nya ya no. Satan sa fa Cain so yi Nyankopon de ni firi wo. Me say asodam asetena nya hu o. Asodam ko. Eno classify Christianity. So ya sofo wo botai enka Kristosom ho. Da bia meka so we ya sofo ne se wo preach doesn't mean say wo visa to heaven. It is impossible. Was it say obi anso Nyankopon ani that's what Bible say. Ye ni me doba osomi mani. Na tese wa ye bibi otimi somani. Di onipa obetime kura mic obetima tonnom. Obebudu kwa betena so dem but in the sight of God na Nyankopon ni no. Eno ni ade ehu. Eni say ye kwa asori you need ye nyehu. Na ma men kan asem bi. Kai dia na Nyankopon dia Satan be fire. Nyame be damn nail. Now God is so good. Say the pattern na Satan fire. The Adam and Eve say one back come. Bible say be friend set be Nyankopon nam sini. Nyame be nya akurupa. Na ya 3 against 1. Tisha so 3 against 1 no. Every set asine Nyankopon shall say so to suma. With him. Okay, Genesis chapter 6. Bible say Nyankopon ma ne krampo every set asine mu pie ye no. Wo mo betena asas wo mu hunu say Cain ma no wo ho feten set ma. The Bible so wo mo wale said wo man kasa dey. Epe. Ti Nyame nu hu mo bie na no ka say me wo hom kwaso ntene nipa mu pie. Free say wo ma da ne honam aha ne ye kasa. Yemie John chapter 3 verse number 1. Pacho say Nicodemus. Ti asama ye kan ye. Na minim so ya badwem ba obetie. Na bete ase. Aso da mo tena nyehu. Me da bia meka hunam nsam. Na maka sunsu masam. Chapter 3. Pacho say Nicodemus. No nipa bi free Farisifo ni. Na mo say onipa bi free Farisifo ni mu. E wo ho ani din Nicodemus. Na ni din edi Nicodemus. Ah o ye Yudafo pani bi. Tie.
And yes, a Pharisee follow free mupia or Frabusian or Wapio. Was she a law? Mama Menfa, I sent me Kakrabin too. Last 2 weeks, now you know my be dim come over tech or a lecture. Now, also, I call Israel pen. The asma make you. Now, I am a mamma for a moon quadia to say. And then I am Yanko Pomba me and so I am mobile what to them. And then a sister be quoting me the book of Luke. Now, all can I mention and I say, no, so for Sanya tear the any tears or them here, Bobo. I am no correct. Now, who coffee are cooking can Hebrews? Who bet yes, I said, dear Tinny, I'm so their team with the best at tear free. Dear, what was what? Hebrews on. So, tennis or bet you would depart in near. Tio, dear, what tenant and tenant man. Yes, sir. Some mamma tenant and more Pharisee for the Anaswa. Mooring Sanimu, Adentia. The Messiah saw them all. You will nipa, you are my flinsum, but almost satire. You are my flinsum, as woman sees you woman. When Miss Ancrophone. So when the backward to fairness would direct. Now one satire and now one saraya, which means I will be a wet jalepa. Which means will be Garia and to us wire then. Make go to water or baby I can. Let you. So what Trini Ambro Pharisee need chef was what. Bible say Bamekan was a more Pharisee ni. Lo bien wa a free Genesis up to Malaki, who bet me the arrest our man friend Nicodemus. On the Bible, what to me for the business, you know, because our post will do it. Now we answer Bible say ye Pharisee nim kwan na waye. No e Judah for some penny. That is a position need degree crown na more than 2. He knows something. Onye obi abetimi de mresisi no. Na tie. Ono no oba Yesu nchen ya najo. No oba Yesu nchen na najo no oba. Obese no say. Oba no obese Yesu Kristo say. Rabbi. Ye nim so fri Nyankopon nchen na abase o chere. Asama mi kan nya toro na mi twa. Me awe. So fri Nyankopon nchen abase o chere cherefo. No obi ntumi nya sankyerane a wuye. No obi ntumi nya sankyerane a wuye. Yesu Nyankopon kan. Yesu Nyankopon kan ho. Yesu bi ase no say. Ana Yesu ka chere na say. No kura me say. No kura me say wo Nicodemus say. Wa hu obi fufura. Tie. Wa hu obi fufura. Ori ntumi hu Nyankopon. Ori ntumi hu Nyankopon wa hinie. Nicodemus no say. Ana de Nicodemus say no say. Ebede no nipa wanyi no. Ebeye dai because eduru ha na ya twema menhwe. Yeah. Obi apeso o kire ne bobra. Ti wono so kire ne sabaya dai ana onipa wanyi ne betimi akone na yam ne yawo no foforo. Obetimi yawo no. Aha. Obetimi akone na yam ebio no wawo no no wawo no. Yesu bia say. Ana Yesu ka kire no say. No kura me say. No kura me say. Wan free so ni huhuma ngo bia. Wan free ensuo. Enyema mienu. Wan free so ane huhumu anwo obia orintumi nsen Nyankopon ni mfansuo to ntan na fa huhumu to ntan me se me no ka ne ma mienu asam me kan Genesis mi bebe si Genesis chapter 6 wase na honam ma no ehunu se ana huhumma ne hunu se honam ma no ho ofre ndi wo mo wale sade wo pe ana John chapter 3 and so back at answer. Sandy pa ya come on who asemi. We and Nicodemus. One cast would desire Pharisee, but young French would humu anwa. Wouldn't to mean saying Yankupon ahinium. Owian water is a sign who has some making on Tiasia. Abia what ya bowasu, would him say I have fana to your life. A super will be in your internal life. Enka ho tina mi bu besa ye betimi do obi akonu nsuom adware no amo abetena ase anso na wonsiesie no ho ti wotie Yesu statement na odi asemi beto aso na saasa na me beka ne amo ate ase na obehunu se senye ni panyina ate aso da mo no ana wo manya subo ewo nyame mu fine me ma typical example akwadi kwasa asewia no so yamfana anu nsuom amu na su anso onyankwa bebu sasa ye de anya. Ka ame mame. Amen. Kristo sumnya talent. Wo free se won tumi nsoma eyama so be ka tro mfefo sa min tumi nsom. On the software wo be crusade. Ana wo be gina ase pagya wonsa. But right now ask yourself sir, you deal with the spirit and not physically things. Cannot eat your doors. When you heavenly minded,
Kwadwene wo tirim nyine ya adempa. Nsusuye wo tirim nyanye nsusuye pa. Bible say ebinim career nim kire nyamson pa so ahoden no ya pa. Adenti ne ya pa ahoden no. Se sofu bi begina bonten anaso begina so den se o preach a. We nipa wuti asam no. Be very careful say you deal with the spirit, not physically things. Ti nipa bi o deal wo hunam mu no oni Nyankopon timi nton sanity. Ne Nyankopon so empale no so obeka wafra ne ma ho. Na woni Nyankopon ma no ye wo ma wo dwene hunhum mu dwene. Woni okura hunhum ma de. Wo na wonkonkuru bo wanasu ojani tumi mu. Ka amen mame. Amen. Ensi. Ya na je na ka mame. Die wo firi honam ma wono no ye honam. Die wo firi honam ma wono ye honam. Na die wo firi honam ma wono no ye honhom. Na die wo firi honam ma wono oye honhom. E ma no nya honwa sa me ka me kira wo se. Unso wie na wo to aso. E ma no nya honwa sa me ka kira se twase wo wo foforo. Ya. To aso. Enframa kobo enframa fa ko epe. Eboko fa ko ope. Na wotene nka. Wotene nka. Na woni fa ko efri. Woni fa ko efri. Ne fa ko erekro. Woni fa ko so erekro. Sara nso na obiara a. Sara na obiara owu ne owu mu no. Efri honhom no tie. Ono so tie. De ko demu bless. Amen. Tie. Ya sem frama boko de epe. Ya. Ya tene nka. Ye nim ba bi efri. Ba bi so onkoso obiara na obetuma kire. Woni hunamfo. And the brother be cast me to that. I saw that I'm going to pray you and here children the way the dressing city. Bad mentality. Forget about big churches. And no grass or the Madonna Honam. Ye soon mad and not on chain. Sir, why not Tiano and Congo Casa water? Pejan and Samamere. Oh, Pejan Samamere. You know yourself, say on konkoro kasa what to pejam sama mewe. Na me shiram. Amen. Na mo man pejam unse nyina my wrong because on tiase. Sama mo tie nyina on konkoro kasa na mo ntede ani adwensakra ni nya wie peye. Obebu sam say adai. Me mouse typical example. Yate dem ha on. Se sofo akudira ni mu ane se o preachia. Anya ability anya de wasua hu o deal with the Holy Spirit in this asofo kasana se wotia automatically wonkonkoro kasa nso awoye den wote in this asofo kasana se wante a wonkonkoro kasa awonye den wonte me ba to wote mase ti mu amote dem anu mo ncha ne nso se sofo bi ogina pulpit preaching anya na experience anya na ability anya de was study wo hu na oka o deal with the Holy Spirit. The moment I'm concluding funny mua kasa no one kasa what the enti wana on conclude kasa wo mote no mo kwa bontena o mu put into practicals. Listen, according to Matthew chapter 7 verse 24. Me pacho bi ne kan ma me. Pacho Matthew chapter 7 verse 24. Me pacho 7:24 say. O say obi biara wo temensam. Eto obiara o temensam. Obi temensam. Na oyo no. Na oyo no. Me de be to obadwen ba. Me de to obadwen ba. Oto na ban botan so no. Me das Christianity aya practicals enya theory. In this sofu preaching catcher me say aya responsibility to you to make a good life on this earth. No one to me, brother. Don't call yourself as a Christian. Ti Christo so me pacho. Ye ben ye tese sem pratwe ne. Aya sample. Awasam ye den. Ano ne practicals. We ye Christo ni ba wo no obi e ko adwaye ho. Hwe me se Christo so no te nani pante ase. Ya ya moa. Ujidi. Ya na toda ya ne ye ho akaka bensam. Ya ntwema nso. So obi hia wo bo ase kurom. No ka cho se to ada hyew ne ye wo de a Roman ne pefoforo to kofi. Anu ne friend Christo som. Obi sintim ye Kristo ni na magimi ana wasa meme ye de meseka adwa nanka Yesu ma kwa me ye de ne seka adwa nanka won susu bedi Yesu achi onsa na meka canality asam wase nsuo ne honhom tunim nsuo no so ba honam fam a nipa bi ote asase su bi otimitina bi yesi won nsuo ankasa wo nipaduam 75% canality nipa mpotwadidie ade bi ahunam ade ye menye okonna china obeka obesan ko woni ye onipa bebre ma wade egu a omodwene san bone na eye ask yourself look at how we see huru akoma unu kunu nya asam obi ate wo mantem ho
masa se Satan yi ni ho an obehunu so no ni asam ma me mo asam baako honhom a etina nipa mu no ewosu sa onkonkoro betina obi mu eyisu sa na honhom bone tina obi mu nso eda eyisu enti so owi na di physically ma ye hunu onkonkoro eda sa ya onfia ye hu on paso eda enti tie sa me gina sa me wadi mu ana se mi preachi na obi kura ni bone a obehunu san bi awo me ho eno ntonchan saa so obi so kura ni bone timu asofo bi e preachi ono nso hunu so obi kura ni bone ya den atim adentia Bible say esum ni han eni die chaka eni chaka anana mi antikristo so mase no meba mon vancha mebre no ana asofo me fa bi nkan amen amen sa o antikristo so mase abeya sel bibia ya normal but enye normal ugra sorry dem sisi ya church bia na me wo kuma se me mudi masa youth no niema na ye no wasafum etoda wo mu hia mo mutimi ka che me se me se wo mu kasa wonkonkuru timi mu ana me ye torofo me se no kora entumi nsene wasafum na wiase mpode o mu ntumi nyeta men kasa wo ye kristoni a kwatwempena wo eni bible mu sa carnality akire wo tiribu nyina na sa ekwan na foso metime bu obi ayeye mrs obi masa mesia wa kristofo bebreti nyankopon fi a nipa ne abu o mayeye bi o musika sponsor nyankopon adwuma masa eno qualify to heaven. Forget about prayers and the tongues. That is not Christianity. Ye di supapa na nante ye mani pa wi abra ba ye bo ye kire wiase momunu se eno omo so hye eden etantam di wa bu sa won wo ne wo yin ntam tesai. According to the book of Kings, Bible say no oba ni bie na no ka se wo D4 woni mi se bra mi kunu tiase na osuro nyankopon oba wo di ni kunu hu atanse. It is impossible this generation. So be back as mi kunu ye obama wotene so fu titum sa wotene. Brother, ebia na ye secretary kwa be na afa so awtwere wo numbers de mass of hunu sa ampasi kase ne bae. We are Juma wo baby. Hwekwan ya wo fa so no mu dili. Won so do baby asim. Do we are sure say ya wo e wo sunsum. Ya bo wasu. Ba huhuma su bode ya mo. Because ya bo wasu ne bo huhuma su a ka ya mpase wo su ban ka asesa. Tina Paul say mon fa adwene foforo ye. Brofo say do not conform but be ye transformed to renew of your mind. Conform. And young who we are see, them transform sasa. Never dream for frye. What's your mom, you know? You still call yourself a Christian. What you be sick as can be about one year be the Akoto Bank. The Panusu Pebidia Yakuman and the Juman Gu or Sansaran. What I saw them soon will be Ayaka. Look at yourself. Minim. Ya kasi abe revival this week. Watch on prana sense said this week don't find one cano. Then you may have done this year program now over to us. May God have mercy upon you. Amen. Me say heaven ni pa be kwa kakra. Yen sheda no so. Ni paketu abi. Ene ma me fato for nam nu ni nkomo ye. Sabetina so dem na me nya heaven kode. Me de man kene beto. I'm at Tenefi. I tell you honestly. Say Judas, himself. And then that brother became was or say so for you Judas and Qua. Some back open I'm catching them. Say, don't judge him. For he said, Ubia Castle or Pomba and Yankwa. You need to be assigned for the main purpose. Don't compare yourself to that person. So the first person is a Judas. I'm more kind of one someone. One years one day can we Akwaba coupe dance or so for a Judas. I'm so fine. Muji said the book of Matthew, yes, who was some man Kokasai. Was a software and a correct. It is so Kokasa and Judas, he may wound to know who are. Or do that some man Robajan and Kwana one and Yo, would your judge will be? Sign your tears on them, you.
obitimi hwe ne brother de do ni sister ye free dem so ne twempana enso ebia na wonim ho hwe ebi kura sister e kura onibi emwa no de boa no aso de te hwempabo e kura wo wata wo biduku ba ko ho asam sa ma aso de makura na ninje. Hello. Hi. Di ayampa. Se wan kasanya honam na de nante. Eye sunsuma de na we ya. Young boy, shepono wodo awudi asie we dem. Sofo ba wo hunu. Si e tibi atena dem ane atete fon so ahweso a. Ana bon se wo shepono wo net. Christians. Oba na wode na bra sofo se wonye ne ho ade ma ntu ne na. Ye kanso ane apagye ense nyankopon ani masa. Ubetimi akata so woni pani ba nyankopon ani ntumi nkata so. Bibia no betimi hinta nyankopon ani me se ya bra bo na ye bo nyankopon wo hu no. Wontumi fa bibi hinta ne da. Tina Bible se so obegye nyuna yenyunu obra hyenso aye. So wonim se wontumi sum nyankopon ni kuruma let the people know. Tina Bible se esumuma ni nyansa tehama no. They always declare themselves to the world. So be a tutu ni a onko no gina bonti no declare himself. So oba betina mantem na so twempa obi an misa ba ye wo twempa na adena de Kristo sumusie. Mawro mfi Matthew chapter 5 verse number 12 to 13. Wasamani asase so nkyene na sa nkyene dagira ade ade no de sha ne nkyene. Wasanyama hwe bi ogiso hwegu mani patietia so. Owie na ose ampa. Mudi wiase ha. Na kura da pepo so hinta. Yansa kane amfa nsakodo ase di sikane aduaso na shrama wona wo badan mu nyina owie no se sa na moma mo kanea enhran na shamajo wo soro ni din animonyam na tese Christianity yamfa nsuma wontimi mfa suban bi ansie nyankopon. You cannot have anything from God. He know you from beginning. Tie to wakata Jeremiah say wo da mo dato amu mpo no mihunu wo ya blood on this earth a bin si da se miniba no doctor timi atwem ho sperms no de agu machine mu say oba we ye oye bema we oye oba we ye be fra na adwo ye be fra na kwasi ba wurade ka ta Jeremiah so oye mo dato ano na I know you minimu fi wu na yam ti wo nyankopon nimu from beginning wunya na wi ase na wodi kan hunu dada onim suban ye da ekura wo. Okay, according to Genesis 8 verse 22 coming down us to 28. Bible so everybody nyankopon ka che no ase me remas ase dua pe free say ma hunu so nipa na koma ne na twen eye bonenko. That is man. And when you catch no say ampa you are water totally. To say the yawo no hu mu de oda so ya honhom. Spiritually man always spiritual man. Physically people telling the physically. Tiatia saw them nyankopon won chemu ata. In spiritual nyankopon in spiritual people and carnality people. To one ya carnality they always say. One ya carnality they are born with the spirit. Bible say bonin to me di won so free so woman honhom na nam omo sha so. According to you, you still call Holy Spirit to be a partaker in your life. It is impossible. Won't to mean present Yankopon man ye. You deal with the last. Shakon faso do akono ye adwuma. Yan kaseti to akono free mu. Bible say mon shama akono so kwan be so. Press it. Uduru ba be osimunkum hona makwan mu ni padua di asie kwan be so. Shakon faso ade ye adwuma. So for work asemi kire me na asem okan 10 years and over years ni. You am fida. 3 days today minutes come na me repeat kire me. No say asema me kan ye no kora. O ka cham sa prince ma me kan asem to wo bedi sofo a wa kono ni oba ho. Na me busa na kan me say daddy asema wo kan there is a strange to me. Ada na ma kono ni oba ho. No say ma me cho simple put. So wa kono wo oba ho a enka wana wo ne mana no ko mo ntocho mo be ma mo ho nsane o kan nam se ampa say du oba ho no oba de nsu ni be ma ho de metuma hyeme so masa enya de bia na ohia sasofo akode ne status to lay hands. You don't need someone hands to be a deliverance. You do sometimes we are we think the Bible say ni bu Kristo so ma dwene ewom ti obi osum nyame sabim pra bia sa adwene nyadan enim ti nyam som adwene ka ho
We always apply wisdom and yankopon their mind. You deal with the wisdom physically. Mweninte Niaman ko ya sofo oba na hwe na se free kristosumu. Me chance se me do sofo no catch am sa prince so mo oba kwan mo oba wo dem a obepa yankopon acha wo da bi. O kan am so famata. Since am ya se me di sofo oba ntena me dem ta. Now the reason is me fa ma dwene nkowo se me kopo oba ma na betena me dem nka so ye bone. Na mo ma dwene se me tiri mu se asama me wo fa can have to keep it. A word from above and your physically word. Some somutina betuma boame. This is a midi so for being farming so for cancel and so for prince and emiada. It is impossible. And mama junimuda because minimum bonnet for quaint me man crime many menya. Now the only more bonnet for quaint there, and they are a man crama by your osa. Yama crama by your MC, your Brazil, Konakobusa David. Oba come in some material. Sanka Solomon appear in this age and what can some of a man who are true. But can some of a man who are true. Kabeti Solomon was. Can they walk in and walk us on Kubusu Yatra? Do you know who I saw them? I did was a dear new know. Kiatatia, a man may go and may go. Mamma Cousin Minchel, okay, the book of Axa. Nipe Bechi, Ebechia, our John Mark, Mammy Abro Sanson, no me 120. Lipa yeti wondi wo Bible no mu nuru tan. Ubebu sam se so for why. Woni yeti wondi wo Bible me se o mu nuru tan. Adentia, kyera se nipa 120 na nkonkunu hyiegu nyi o mu nyina na yede. Enya bi. So in the church, ye nyina be pege yansa, ni asere nyame nkonkunu, but ye nyina na ebede. Because of our heart. Unforgiveness spirit. Ukuna ya wade bi untumi mfanta no. Woni brother bi na timantem wa ya wade untumi mfanta no. How possible say unkunkuru betumi take place ewo ina. Mama. Yamfa na nya futu. Na yen seek for righteousness. My ma preachers enu masem nya kwa. Meti asema me kan say tinyankopon ni nipa bia wa asase so betumi akasa Jesus is coming soon. And the only just above fry yawon within 2 hours time. No the message is man. Kunyame tunania. Onyawo se sigana in fan camera ba ho. This will be mine so. You shame nyame tunani hwe Uganda oni nipa wo ka kire won se onam kwan mu a wo yede. Amen. Isran kan se nyame mra na wa ho ntalu ogwamani mu. Amen. 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 Emuaba mu musa wote yawo. Ana wo kwa sole ni kuremu. Enya be yasem ye Kristo ni. Da bia me ka kire me ma me se so amfama nhyase wo Kristo sumu. Ana me bato so oda so tobo som ho a. In fact, ka be me kraya. Kom kam nipa bia me hia han. Brother, se duru sometimes na me kan se mi se na me ra ho to the sense. Wo kura de nya abosumfie na wufiri. Ya wo mi amani Fred abosoma ya bodiam mate e wo mfie e makomako 32 abosom nko ade me mate former president wo first president in Ghana me fie obedi aduro pen te duru sometimes be sem kura mike gina nyankopon animu a ani nyankopon man ma amani gise nyankopon frɛ me sa because enka this time ka dososo masena kami kura antorowa me woso benhira nka nyame se hallelujah ebra me tin yankopon ka me kowura so dem pagya me se mo me deliverance. Amen. Amen. Amen ka se mu utira yankopon fia ho ma yankopon asama nka san deliver ti na David say rade de na sama hyeme santene what you say because all the intene some money a bit ma do 1,000 years empro se nyame asam sawa. The Bible can in Matthew chapter 24 verse 35. Also, Serenians are saying, "By men some adentia." Say, "Nyanku pass them you shall never pass." The young Nyanku pass them to you and some na share sentence automatically. We shall not pass on this earth. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Timisrao, me mam kasa ni atansia anhwa ne yantimi amompai. Bijina Nyankopon mo bruhunu so se ne Paul kaya.
Or see, priest, present this body as a living sacrifice. Fanipadia we see what's out for the tears. So this one who could see mua, sister. Would you now born and fast over basso? Amen. Now one to me and friends want to could see mudia at the Mudabemo boss. Over found with Tifu, no me sorry. Hello. Aye. I am one more. So did you? Amen. God bless you. So did you? Oh, when somebody saw.